Pozdrav ekipa, nalazimo se u Bosni i Hercegovini, iznad sela Sajkovići, idemo na najveći vrh Dinare, Troglav na 1913 metara. S nama je Marko i Dalibor. Vidimo se. I uživajte u našoj avanturi. Dolazimo do prvog raskrižja. Znači desno je teža staza, lijevo je lakša i sad šta mislite kojom ćemo mi krenuti? Prije par videa smo snimili bor koji raste iz kamena. A evo, sad je tu jela koja raste, gledajte. Pogledajte koliki kamen. Evo je točno sa vrha kamena raste. Kako ona je našla sebi put. Ima tu i visine našeg Dalibora. I evo ga nešto spektakularno. Evo, gore je vrh. A mi ćemo ovako tu. Pogledajte ovo. Gledajte ovih sipara. Ovdje ovih kamenđurina. Milina. Evo ovo smo se morali zaustaviti snimiti. Evo, dosta ljudi koji nas gleda, bilo je po Alpama, ali mislim da je ovaj pogled ravan Alpi, ako čak ne i puno lipši. Je da se ukusima ne raspravlja, ali gledajte. Gledajte ovog sipara, šta nas vuče. Šta nas vuče sebi. I ovo je ovdje Livanjsko polje. A ovo je naš Vuk Dalibor. Međedina. Evo nas za uru i 30 od Sajkovića do vrha Troglava, najveći vrh Dinare, 1913 metara. Pogledajte i ovu divotu. To je tu Livanjsko polje. Tamo je šator, tu smo u prošlom videu bili. Ovdje vam je Jankovo brdo. Tu ćemo vas isto voditi jedan put. Tamo je Sinjal, najveći vrh Hrvatske. Ovo je ovdje naša Hrvatska. Peručko jezero. To vam je put na Troglav od strane Ježevića, sela na Peručkom jezeru. Evo ovdje put Sinja, Livna. Stvarno, kad se ovako popenje ta mir i tišina, ko ovo more platiti? Popiši da ćemo spustati. A plan je da se spustimo tu siparom dole. I evo, dragi prijatelji, šta mi pijemo? Znači, svakojaki, nazovimo ih sportašima, reklamiraju neke puste praškove, puste neke proteine, pizdarije, ali mi pijemo čisto ono iskonsko, sirutku od kravljeg mlika. Živli! Živli, ko nam daje snagu za naše puteve divljine. Ali i težinu, vidi se. Evo, da bi ostali putevi divljine, tu ćemo niz taj sipar ići. Je da nema nigdje puta, ali nama put nije ni potreban. Evo, gore vam je vrh. Mi smo ovako okružili tu. Dalibore, ćemo mi to napraviti? Hoćemo, da šta ćemo? Uz malo sriće i opreza, nikad dosta. Sve će to biti dobro.
Evo vidite da je jako strmo. A strmo je nama i u glavi, zato mi i volimo ovo. I evo, ne znaš di prije pogleda, a mi smo tu gor sašli. Pogledajte sad koje ćete kadrove vidjeti. Ovo sidi ovdje, donesi bocu viskija, pi cijeli dan, zapali jednu kubanku i samo uživaj. Pogledajte i ovih sipara, ovih kamenja, litica. Isplati se malo i riskirat da bi došli do ovakvog pogleda. A mi ćemo tu dole strčati, šta je to nama, mladićima. Mala dica se vesele slatkišima, a mi očito trčanje ni sipar. Ekipa, to je bilo to. Nadam se da smo vam pokazali spuštanje sa Troglava na malo drugačiji način i lijep pozdrav iz Bosne ponosne. I evo ga ljudi, odakle smo mi sašli. I kao uvijek na kraju videa molimo vas da se pretplatite na naš kanal, da nas lajkate i da nas podijelite. I živjeli uz ove nevjerovatne kadrove.